penajok ilitum kadu kabe karbi atum e baha se kelang no son si mandel lo non tuanta pipleng un eden la sin ilitum katsaham phanga songpen solang do ra phan ka chuning ri lapen pu party alidar atum pha non mp candidates apen mla kedo bom atum pha lapen council ka cari bom atum abitung atum phan ta ka chuning ri do na bangke hemprek amen pen rata no phan ka chong thui thedet pen ahok pet pen akechak bangle claim nang gi pu bang sinilitum katsaham phang song ben chuning ri kantung lapen rada tom hanta nilitum isi ka chuning ri la pen alang tom phan ka pachini me kantung bang la hello je nona por pen nona por ahut pina dik la bang soilitum election po la alang so avut ke jok voting power voting aja kong ko ana ke thema ko an aja kong do ma ke ilitum anu tin long sidul lahalo nona por lo ilitum mesena bang phula pen ilitum karbiang long long ka pa mesenji abang fukang wai la pen karbiang long angkang pi karbiang long solang do ara phang ka chuyor deji ke pavir deji abang fu phana kang wai ke lake nang li pen nili long si aja kong dolo la posinili tum katsaham phang song pen ka chuning ri kan tum bang ke solang do ara tum phan sita methang a voting rights abang phang no ne det pen ni ke vot jok dun de ni ke so party phaning dok de pu la so kamathak avidet nang ji tanong daily tum dak 8,70,000 ne something do labang song bong pen tum pepur lap nang po karbi ko anma foot tar ke do bang ke karbi atumang ke jog dun lap nang po chi yeng tut nang po ili tum jog long vik nang ji ong dung a vut pen pe hai luna ke pa hai bang phubanta sita me labang so vut ke jog bang le tum mat hape me nang ji ili tum labang so vut ador bang chipi nang ji la ke ili tum labang so vut ke jog pen vote tum ke hai pen karbiang long ke pang ching churja phan ili tum heme jangri phan akirap kilong jia phan la pen ili tum karbiang long along non labang so long le phelang ajoy ne pinang an ili tum akan hok dolo ili tum isihini pinpur pon po pipo sinili tum labang so pota piponang ji punitum akimang gedo jong si tum karbiang long methang long ri long pachirai kom nang ji puta akenang sot nai ili tum se ahem phu chi krong long nai karbiang long ke sik sidul along ke itum hat itok pidak lo tribal belt and block kalong ban je da ke tribal atum si dulong choji tribal atum si namlong choji tribal atum si jorlong choji banga khe atum phan list ki pianta da ke risk pusi ili to ma itok pilo tame ili to ma council kachari atum bangke lapuson ke lide pusar pen ke do ili tum methanga karbe tong phan bangke apota non anta pipe methanga hema rit chukim vekta ha pusar pen ke do tum ta sita pini bihar pen wang pini rajasthan pen ke wang pini west bengal pen ke wang a bengali a bihari a marwari tum phan ke ani vanta potapi kumar lo ke chokche la posi la so ke chokche kang saya bangke a por nange lilo por ratum long aja kong nange lilo posi nili tum bangke ili tum kang saya aja kong ke do ili tum a voice a bangke vote impact hen lo la si nili pu bangke ili tum kado kavita chinira pelo nang mathara pelo nang in party phani tum sorsar se athe party tum ke claim nang ji kam lo isi a politician atum isi political party atum te ke pachu baya khiti ke claim vek nang pula tum ke sorsar dun thai velo la si ratum ta itu manghu nang ne aku pinana politician atum rata long meeting me thaya long ki jai karbi tum ni sido de det pu rata tum ni sido de det pu si hala politician atum political party leader atum ke ratum han akwaiwa kita pini nili tum kat sam phang songpen la tum han puing tung ko mat lo ening sige do thek theke ko mat lo ke thak ke nang tum leader tum ka chini ki thek ke re ke chikrong atum isi pet do thae hem prek akar ile pute pini arnian ta rat tum ke isi pet si dolang hem prek na ipete thur jok do me ave lang ave la tum thang chini kang chir kalang it chini pran mui chema thathe hem prek a joini sita party non ta meli tum thek long hem prek puja a song tin a political party atum ta kita me ente nang tum si ke thek nang tum si keri nang tum si hem prek ke van dia tum abang
aprang si isi pet do tha nang letu an lote rada tum ke isi vet dopo nonge rada tum isi pet do ning ha tanong ke isi party dampo nang tum nang dun dete ni tum la sona son nang pipe nang tum yong si sona party nang dun nang jok ge pute ni tum son development nang pipe ni tum apa yong si nang tum vote nang pipe ni tum meeting nang dun de pute nang tum kiso kisung ni tum si nang lang le nang tum si rat phan ke therwarat ke political party tum si nang tum si rat phan thak bor iwarat ke nang lo rat tum ning si do thek thedalo mat lo ke chok chicken la si tum rat tum tanong ke kachinia porlo donatu solang do karbi tom phan ko ane tum e duk ke dolo pini ko nane pen bihar pen yo bang parok inut nang chon leng leng si ilitum karbi don pharu ang long nang chichok chut se halas ilitum phan ereng episoji ihu episoji ningoi lak thai mene council tum tame kedam tang bijar karbi ang long karbi si don pharu dong suri ki kom chen ang bong che nang chi dukok kheruni cho ta ilitum ireng sudaglo la si hala haya por akisung ke itum e prang sinon ke thelang itum e prang emang along si kang tui ring tilang la so akisung ke phojia bangke la si non da me central gobatum ke chari bom central gobatum BJP sarkar pen ke non da me lang alang le tung ke hello one nation one vote hala ke number 1 nang si do ko UCC implement po yong si tum BJP haide tu pute tangte ladak ilitum karbi anglong ilitum la so tribal ke suatum labang so UCC implement dete ilitum akijok dong dujima akisung dong dujima akijoi ting dujima halaki ilitum ta chichini nang po political party atom phan adai pinu la tum ke hayi phan ke jatta beipo jatta ningji po rat along itame nona por kasi apor dolang taring ko da truck anji vote kipi lasi nili tumahin pen solang do karbia rat atuma phan ke chuningri me sena bangfu being a good leader we have to choice we have to elect itum la sona bangfu bangsi chongwai nang poje la phan apun chak mi sen pu rat tung ka chini ke jong pensi ili tum la bangso karbi anglong ke jong si pijok gi li putang te kali li putang te non ke dam tang akisung ke la ke kisung kalilang pu sini li tung ki matha e prang jong si matha thek the sung po chini lor pen ta nang li ka ching thudun pote la ke kisung phopo po chini lor a phi ke the pai lo dake ing sudor hang do po chini lor si ke dam te aing su ke vor po dake the pai do pu dam bom lo te the pai klo po la po si la bang sok kisung pen ke yogi pana bang ke nili tum sitame Karbi Anglong long pu si so song amahang pa thek lo Karbi Anglong Territorial Social Security Association pu lasi hampang a song Karbi Anglong farman si amahang pa thek po sini tum jakong avedet sitame lamthi sivet pen sitame je rat atom phat ke chinyana son ke chithanung kang tung pen pini nang tu media akorte abang fu to ma theng no nili tum bang son lam Karbi Anglong arada phat ke pachini kang tung bang ke lasi ili tum Karbi Anglong kali liputang te neli tum kamatha da mangke aprang son an kali delo longle phelang ta aprang ke ko an adang du pulo lasi nili tum matha dam pota pipo si pota pinangi ningje be ala tum puta hai mene sitame nili tum ke thek long bangke Karbi Anglong jong si tum Karbi Anglong along mekhang sa hen pu chiplang nai puta ili tum hatiar ke ili tum along sidu nai pini border along border kolodak lo ne bene duya hoi chini bang Karbi Anglong revenue officer tumta council tumata hala so council ke chari ho jong si especially border ke do Karbi tum phan inglong atok anu ke do Karbi tum han pota pi etang po sonte pini la so aduya hoi ko nat lo puchar ju yok lo ji chini ne thai bre ji athe Karbi Anglong apen se pota chipe lo po Karbi tum an si chido thipo non ke mane ahem chukim vek kumane thek muchot pota selam pidam det hala Karbi phan mang chi thiam jok nili tum isi pangbar jong pon po ke jong pon a ho alam lo lake non forwe Karbi Anglong along ha Nagaland Manipur ke dam ji pura ho jai pen la bangso manja nang krong pot 4 line wang lo hada pisar pen ke do akar bi atum
hadak ahem arit binong lo setame haso pota vedat ajoine komane council long ke thek muchot komane officer komane chini muchot adalala tum halatum abang mithang amenti yok chok ajoine hatum fisar fusar pen ke duvek ahem abari along le phelang alang tum anam amuchi long le ahem ri petong kun punta kachilong le tum du kijong tap kali ahogalam lo labange la pusonda taxi non karbiang long ke pini pota sila nai long ke non ke pulo itum la revenue ki pija phana tangkanda ave joine pota ka salam thek hetun kadu tabanga khai tung ke domati suri kep nangji suri koi nangji lag sinaita banga pideji aposi banga khai tung ke bihari bengali marwari tung ke ani banda pota long bangke itum di four town long ke komalo ka chirai det ke marwari mati etung tribal belt and blocks long ke to ko son lonte council tum chi ne galima council atum ke ACS ke pasa tum side ACS officer atum side secretary atum ke land and revenue secretary chini ne dedma kumalo aron kar kan ke itum ke karbiang longa arata tum le kilu pusili tum hanpu kumalo kilu ke council ke cari atum mati ke thekere atum sike yor mati kasi nili tuma banga ke manga bangke non election abang so election ng tame nang le tum ning hanga ling pen ning yedam tap aret mute karbiang long arong tin arop tin me ave lang ave nang le tum thek dam long lo a party tinta la pen tuwar ave a hem ave adrid ave thek dam long lo hala ko lo makave bangsi jak nangi isimat non party plia long party pholong a candidate atum ta dolo alang tu mesen manifesto rada tum hailote ale do popo a manifesto rada phankla dak pan bang solam the no hokta chak dam bangawi chak hai bangawi BJP atom manifesto paklang lo urunodoi lakpoti baido tango lake hala central mudi sike cha karbiang long MP thurvega bang ta karbiang long atum pe chichak hai karbiang long phansi chiklen nai matela ke lasi ki suman or mu ilitum ka chini nang yi bangke la hello hala central national party long positame nang methanga nang kuna sinang keng kam ki yor na kuna sinang keng pak ka bima nang ta dak pen representative lo karbiang long puyong sa vida sonte nang MP ta thura thai velu karbiang long puyong sa vida sonte nang MLA ta chudun ta thai velu akar biang long ma sa vida sonte nang EM ta chudun thai velu apo se nang methanga long ri ki chirai kom thamati song ya tungta kasi rada phanon ke ameting amate kina bangke nili tungla bangso bangke arju to naing tungte karju tungta silelo je rada. First of all, we welcome you all, and at the same time, we also thankful to you for your kind response to our cordial request. Today, the Caribbean Anglong Territorial Social Security Association (CATSA) to extend our request to attend this press conference and give a maximum stress of coverage to your earnest newspaper and channel. Accordingly, keeping the greater interests of the society, according to Article 19A or 19(1)(a Constitution of India, freedom of speech, all citizens shall have the rights to freedom of speech and expression. This implies that all citizens have the right to express their views and opinion freely. Point number 1. As you are aware that Caribbean Anglong is a backward district, so it is governed under the provision of 6th Schedule to the Constitution of India. Due to lackness of political security, cultural security, socio-economic security, etc., the practice of corruption by the Gulf officials and the politicians should be strictly checked by the public, unless our Caribbean Anglong could never be a good and better Caribbean Anglong. Therefore, we the CATSA demands, in the interest of the peoples of Caribbean Anglong, according to the provisions of the Tribal Belts and Blocks, Chapter 10 of the Assam Land Revenue Regulation 1886, Caribbean Anglong Autonomous Council must provide land patas to each household or BPL families of Caribbean Anglong, especially for the border and rural areas. Providing land patas grants legal ownership rights to household, ensuring tenure security and reducing risks of land disputes and encroachment.
This stability encourages investment in land improvement and agriculture activities, economic development, rural livelihood, promoting social practice and reducing social tensions. The purpose of this greater interest of the people of Karbi Anglong is to propose a comprehensive plan for land protection in Karbi Anglong by contributing land patas to every household. This initiative aims to empower local communities, promote sustainable management practices, and mitigate land-related conflicts.